نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakam Islam dahil mga pengajian limabay amuin makawa na to pengajian serta dahil mga nasabot ha amin sura tu nagsuno-suno dahil ha suratul tin, suratul syarh, iwan sin surat ad-duha, inyan katantan, inbis sararun haon parkala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lugal kya pag-anakan kaniya, damikian, dahil ha mga kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag nabi niya, tawa pagrasul niya, iban na singkatan amuin jimatu doon ha amuin biya mga nakapaak siya kasusahan lando doon dahil ha mga gimuwa himumungan sin mga sila kupar Quraish. Adapun aun makawa tarun haon dahil ha mga pakaradyaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin wala siya biyunsak sin Allah subhanahu wa ta'ala karena dahil hapanagnaan siya, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, daakon magpasampay sinakama Islam, ingkatan tatabangan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaing kampiala bayring ha mga manusia, lando mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta damikyanin sila yaon, dihilan sin Allah ta'ala halga hadlaw, akhirat, sampay nasabot dun haon, in mga ini nagtabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam inyad tureng ha amin ingat baya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sabuton ta in upat babae pilihan ha agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya doon hayan babae pilihan amuin nagparat saya ha undang-undang sara diarasin Musa alaihi salatu wassalam. Damikian in hikaruan niya babae pilihan amuin namarat saya ha undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala diarasin Isa alaihi salatu wassalam. In hikatunia iban sin hikaupat niya amuna in dua babae pilihan doon hayan namarat saya sarta malaggoin bisarahon hatungod sin kahalan niya doon hayan hatungod sin pagtabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin paglasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin dua nasabot yan namarat saya ha undang-undang sara diarasin pamuh nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kaulawla into ini biasin nasabot sa suratul tin amoy in tulang tareng ha mga ulul azmi minar rusul amoy in lang ta doon hayaon puntukan sin sila nasabot dahil ha mga karasulan iban kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salatu wassalam manjari aun amuin
laung ta sumuno kaniya amunayin Isa alayhi salatu wassalam, damikyan in kahinapusan amunayin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawaon taring hadis kawaakan ha sahihain an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kamula min ar-rijali kathir ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه الشيخان. Bita dun ini riwayat dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sabda simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sampurna in mga usog, sampurna in pagkausog nila, mataod doon haon. Muna atihon na to in katan manu siya papanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala aun pakaniya kalabbihan amuy in hambuk aun doon tartanto kaniya sipat sa rayaw-rayaw aun doon dahil mga wala doon ha kaibanan at kaniya aun doon han kalabbiyahan si manusia dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab in katan biyawaita niya laong sintuhan na to Rabbul Alamin hadis kudsi ini biyahagi ko na kanyo in pangaddatan niyo biya sin pagbahagi ko kanyo sin ini rijiki niyo amo yan. So aun hadjalong ta piagbiddaan sumagawa bang hibutang na kalabbiyahan aun tartanto tiap-tiap hambuok den kato aun kalabbiyahan amin wala doon hakaibanan aun isab doon hakaibanan yaon da kaniya karwarwa aun pa lang ta daing ha mga ini kalabbiyahan wala doon ha amin hambuok yaon bihan manjari bihayad tuin biya mga kahalan naroon ha iniwita laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini jukup laong niya bang biya kato atawa ini tungod paparkala mataod mapi dahil mga kausugan amin jukup in kalabbiyahan niya kalabbiyahan na pag-agama kalabbiyahan na pangaddatan mataod bang dahil mga kausugan buat malaingkan laong niya in mga kababaihan amuray nasabot doon haon i Asia imra'atu Fir'aun in Asia asawa hi Fir'aun hambuok dahil mga ini lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di hagumi ini sampai lawi-lawi na hadlaw akhirat inhi karuan niya Maryam ibnatu Imran hi Maryam amunain anak sin Imran laung ta ina sin Isa alayhi salatu wassalam inhi katunya hi Khadijah bintu Khuwailid amunain asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hi kaupat niya beta doon haon ha di sini in kalabbiyahan sin ini Aisha radhiyallahu ta'ala anha nakalabiring ha mga kababaihan biya laong niya sin laong ta amin pagkaon nila bihan amin kasusuban nila kakaon nakalabiring sin katan kakaon hati niya bang tahibutang in Aisha nakalabiring ha katan kababaihan doon ha yaon deng ha mga sipat niya iwan sindayaw niya in Aisha radhiyallahu ta'ala anha in hikaupat siyabot sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha amunain anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Fatima laong niya siyabot niya laong niya in kamula minar rijal kathir walam yakmul minan nisa illa arba
Wayroon lang niya najukup doon haon buat malain ka na murain upat, siyabot niya in upat muna na hi Asia imra'atu Fir'aun at tawalang ta Asia bintu Muzahim. Iban hi Maryam ibnatu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, iban hi Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabang bihadto inhi Aisha nakalamod siya ha ikalima. Buat malengkan biya na sinagi in sila inikatan awon tiap-tiap hambuk daing kanila sipat sa rayaw-rayaw wala doon ha kaibanan at tawadeng ha mga nahinang nila pakaradyaan ha pag-agama wala long ta jimatu ha hambuok yaong buat malengkan jimatu ha kaibanan. Na bihadto. Naman jari hatungod sin muna na amin babae long ta amunain asawa hi Fir'aun, amunain ini hi Asia bintu Muzahim longta hambuok babae pilihan ini doon hay ni hatimpusin Musa alayhi salatu wassalam muna dahing hapanagnaan longtasin pag ini lahil si Musa alayhi salatu wassalam maripababaw sing gumi ini na waktu tuod in sara sin Fir'aun laknatullah alay amoy in hipapatay in bata-bata usog dahing mga panganak sin Banu Israel doon hayaon piyag anak in Musa alayhi salatu wassalam sampai in siyawihan biuloy sin anak niya piya anod ha amoy in sapa sabab dahing haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iakad niya in kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon, di na kita magsabot sa naming kahalan nito, muna na, inya turing hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon, amuin ianod in bata-bata, madto pa amuin astana sin Fir'aun, doon hayaon, kita sin mga tao, ini kababaihan sin, in doon ha astana yaon, sarta kita sin asawa sin Fir'aun amunain Asia, doon hayaon amuin, laong ta kiyawa niya bata-bata, doon iabotan hi Fir'aun, na maksud hipapatay in bata-bata, na laong niya, ayaw mo lang niya pagpatay. La taktulu, asaan yan paana, aw nattakhidahu walada. Imbayta sing Quran mahamul liya doonhan, agi sin Asia, bintu Muzahim, habana niya, hi Fir'aun, laong niya ay mo pagpataya. Bihan. Kalau kalulong niya, ini makarhil ka to kamumpaatan biyan. Sa baboyron anak niya, bihan kan Fir'aun, at tawalaw na hinangunta na siya anak. Amad tuwin na hinang sabab. Ang kan na pagyanon si mga mupassirin, intungod ha amuin tatawangan sin Asia pa, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ianon wasila. Siya na hinang parsababan na salamat in Musa alayhi salatu wassalam, sampay doon na limaggo halawman nila, amoy in ini wala siya long ta ini kialaukan hawak tuyad to sampay na nang siya nabi sampay na nang siya rasul doon hayan amoy nagparat saya na in Asia kaniya na dahil hapar sa baban sin pagparat saya niya doon hayan diugalan i Fir'aun sampay hakahupuan niya long ta in Asia amoy in ini dia aksin Fir'aun in mga tao niya pagakutan bihan amunain dia siya long tapa pantayan bihan hiukutan in giakutan in lima niya iwan sin sikinya yaon salta ang papinting in batu pataas bihan ini giakakutan siya amuy in upat long ta anggaw ta pamaranan niya 25 niya iwan sin ini dua sikinya bitad madtubihan sabab in pag paminsan na sin Fir'aun sambil bita ha ini laun sing Quran amunain paminsan na bang siya magpasanggup amun pag ianon lang niya Fir'aun na dhul autad siya in amuin nagpanagnaan lang ta magdihil kabinsanaan amun bitarun in taubihan hiukot pa amuin ini upat long ta ini singkangunin sikiya uniban sin limawihan
hihukutan pa kanya. Usaw ni sa 4 taon makusog, nag-uulin doon. Manjari bang yato bit ini hiusok man to pabuhangin induhol niya pag-ubusan pa pagdunganon ini bitaron. Aun waktu dito sadya mugtuin na pasin manusia. Sabab may bang tao makusog ang pasya bituron matubihan magdunganin 4 tao dunaon. Aun waktu muklasin sikisin tao ring habaran niya. Ilima yan mautod bihan. Ngayon yan, tupya sanggop siya in amin Asia sa sumakawa. Wala siya si manggop. Gamayan na insya nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala ini dua patuhan na Rabbul Alamin. Laong sin Asia bintu Mujahim hawak tuad tulong niya Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Amod to naman jari doon hayaon hawak to sin amin nabin sana siya nang hindua Asia pa Allah subhanahu wa ta'ala Asia bintu Mujahim kiaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon laong ta ini sin amuin bihad to napasanggupon siya di siya sumanggup na iangkat magtuin amuin baturakula pataas bihan gantahi pahulukon harap kanya bihan na supaya siya mapusat bihan doon. Naroon hayaon pag-angkat simbato pataas himangad siya pataas bihan iban panghinduaan ni pa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi ibni li baytan indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Iyay maksin Allah ta'ala induaan niya piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in amuy ini sulga niya amuy nagtatakad kani rito haadlaw akhirat doon hayaon nag-uyom siya madtubihan kiyuyakan siya singkita niya ini longta piya ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala doon haon namong hipiraon long niya ala ta'jabun min jununiha inna nu'adzibuha wa hiya tadhak. Kita na ba kamulong niya in karupangan niya yan? Bihan. Yari talong niya siya bibin sana, yun siya magkakatawa. Bihan. Sabab, impiyag katawahan niya, bukon pasalan sinamuin ini hinang hindapiraon, bat-bat malengkan, kita niya yung kakuyakan niya, doon hayaon sambilong si mga magtatapsir, pagpuklas simbato, harap kanya bihan, biyugto na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyin napas niya pagdagpak simbato pabaran niya wala niya na kaya na naman amuyin sakit simbato kimugdan maun karena sin amuyin ini tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan siya inahinang sabab hangkan Musa long talimanyut sarta kaya pasampay indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to inday nga mga parsababan insya napi day nga mga sarew-rayaw babae karena nalong ta ini in babae biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asalan nila katantan bihan long niya in babae na kisatu aklin wadin at niya kulang imbya mga ini akal sin babae iwan sin pag-agama bihan at iniamon timbiyeta sa sumakawa in mga kababaihan apabila longtain sila yan maun paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu majukup in pagkababai nila biyan na sin mga ini bihan bang tumayma sinawin ini partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayon sarta magtuyo sila amuin humampit kumawa sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun dan di hadun niya sampai paadlaw akhirat in sila halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan na aun pareng ha mga pagpaibok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kababaihan damikyan na sabi mga kausukan sa rew-rewlong niya babae amunain bang siya makabati sindum ini bation niya imbanan niya laong tapa ini sambahayangon biya sin amin siya yad tumagsambahayang imaksud niya ang kanagbati doon hayaon banglaw nyari makabati doon hayaon pasabulakan in bayho sin tubig
Amod ti mga sareorayaw. Na, sa bulakan sin tubig, aun waktu bihan, mga kausukan amuin lang ta kublaan deng ha amin bihan, toon kayo nan bang jilaka, na bukon marayaw injo matukan nila roa. Sa sumakawa, inya turihilan halka sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ta, sabab in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in kasandangan sa rayaw-rayaw, then di hadunya, sampay paadlaw, gana-gana. Bihan. Naamod tulong tain, hambuok babae, pilihan, napi, ang panapi. Inhi karuan niya, doon hayan, biyeta, long niya, amunain Maryam, anak sin Imran. Biyeta diha, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur fil kitabi Maryam, idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, fattakhadat min dunihim hijaban, فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Biyata doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala ini Maryam ibnatu Imran nasabot halom sing kitab Al-Quran mahamulya. Amin ini langta pag butas niya ring halaw man sin maas niya karena kabayan niya tumutug doon ha amuin pagkhidma ha masjid bihan but amuad tura isab in nadar sin ina niya amuin piya ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala makawak anak usog sa sumagawa in gimuha anak babae amuna in Maryam sa sumakawa misan pabihad to panagnaan jima to habanu Israel in babae lang ta nakalamod doon hayaon magtunggo sin masjid amuna in Maryam sarta hinangan siya hambok lokal doon harapit pa subangan sin Masjidil Aqsa dito siya bihan ini naghula hasupaya in siya lang ta maka ini butas deng ha mga kausukan bihan in siya amuin doon magkhidmaha masjid yaon jabab amuad to in nadar sin ina niya na doon hayaon long ta hawak to in siya amuin ini miutas na ring ha amuin lawman sin maas niya pagkain siya biya mga doon magkhidma na doon siya ha masjid long ta in amuin nagdarasin masjid yaon long ta amunain Nabi Allah Zakaria amaun niya longta hati niya ini asawa sin Nabi Allah Zakaria iwan sin ina niya magtaymanghud amaun niya bihandeng ha ini bil musaraha longta ha piyagpikitan nagpikit-pikiti matuyan na doon na hayaon na pag-ubos doon man siya amin longta minig siya ring halaw man na sinbay karena maghidma na roon, amo na in karaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ini langta hamuk malaikat pakaunon kaniya. Munimbiyata sin Allah ta'ala pattakhadat min dunihim hijaban. Hawak to amuin langta himinang na siya miutas deng halaw man sin ini maas niya sarta amuin na ubos na biyutang inamin tampan di na long tain siya magkakitaan si mga kausukan bihan na amo na yung kaparasin Allah subhanahu wa ta'ala maun kaniya sin malaikat paarsala ilayha ruhana patamassala laha basharan sawiya nagpasalupa in Jibril alayhi salatu wassalam hambuk manusia sa lingkat-lingkat usog hawak tuyaon na long ta laing ha mga magtatapsirbihan nasabot nila in Yusuf alayhi salatu wassalam laong niya in lingkat usog sarang-sarang in amin pandog simpamaranan iwan dayaw usog bihan sabab in tanda niya in mga kababaihan madto hawak to sin amin laong ta ini invite sin Julayka madto pa astana bihan
sarta hipakitain amuin Yusuf alayhi salatu wassalam sabab naka ini dihil siya pitna halaw man sin ini hula karena sin amuin maksud niya kan Yusuf doon hayan sa wala yan tujimatu karena wala imabjanin Yusuf alayhi salatu wassalam na hasupaya siya mga ini maka nanam longta ini kagaan sinamuin ini jimatukan niya doon hayaon naman invite ng mga kababaihan ang panaryuhalan habuk-habuk magtuwihan sin ini ano ini amuin bungang kahoy paghuyaon bihan dilan niya mukabuk laring doon hanawos ang papiyagwa in Yusuf alayhi salatu wassalam pag-atod nila nahuya lima katan sing kababaihan amuin himadir waktu yadto karena nalawa sila ha pangannal bihang pagkita nila kan Yusuf ilingkat si Yusuf alayhi salatu wassalam impandog niya longta na biyayta si magtatafsir doon hay ni in Jibril alayhi salatu wassalam nagpalahil maun kan Maryam amuin labi in lingkat niya ring kan Yusuf alayhi salatu wassalam doon sa sumakawa in amuin ini Maryam doon hay ni wala siya longta doon hay ni na haylan sin paragbus karna sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan wala siya longta nakawa tanda labi-labi tuod hawak tu yaon lang niya biyayta si mga magtatafsir hawak tu sin paglahil doon hayan sin ini Jibril alayhi salatu wassalam maun kaniya waktu lang niya sa abusing kusog sin hinang masyat doon ha ini hula nila bihan amo na in pag ianon pag ini Gina bihan hati niya lando si maplag inamin hinang langta ini Gina hawak tu yaon biya sin biyayta lang niya biya sin zaman bang lang niya zaman habiyaon hawak tu si mga hinang si mga Yahudi isab nakalando ha zaman na to ini bihan naroon hayaon lang niya in agisin ini Maryam qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya in agi niya bihan pagkita niya Jibril alayhi salatu wassalam simuok maun ka niya bihan lang niya inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya in ako magpatilibon ako patuhan Rahman daing kay mo in kunta taqiya bangkalong niya nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ay ko sumuok ka ko ay mo kulong niya jilaka long sin ini Maryam na doon haon in ini agisin Jibril alayhi salatu wassalam qala innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman zakiya in akulong niya naraak marisin Tuhanmu Rabbul Alamin amuy in magdihil kay mo dahil nga Tuhan Rabbul Alamin anak usog amuy in zakiya atin zakiya ini tahir sutsi malano unin agisin Maryam qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiya biadin lang ning kaon ka ko anak sin inakuin ni wala ko nasuok sin usog hati niya in siya wayron ba na niya biading kabak niya anak walam aku bagiya iban bukon ako babae mangi maghinang mangi biading kabak ko anak qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun in agisin Tuhan mo Rabbul Alamin na in parkala ini katan bukon ini mahunit kaniya maluhay hatuhan Rabbul Alamin in pagkaradyaan amun dia akan niya kako ini marikay mo sabmayta mabayain Allah subhanahu wa ta'ala magpaon daing hapiapan jari niya daing haamuin langta doon haon wayron ama karena nakapaon na siya sin wayron ama wayron ina amunay na po na to Adam na doon hay ni ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kawasan niya kudrat iradat niya sin makapaon siya
sin uno-uno kabayaan niya paawdon. Doon hayaon. Walinaj'alahu ayatan linnas. Ini karena kabayaan sin Allahu Ta'ala mahinang pamintangan. Iban hasupaya manusia makakahad siningkatan pakaradyaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inyan bang kabayaan niya jumatuhad bang kabayaan niya pajatuhun. Yaon kanya ing kawasa, yaon kanya ing katantan pagbaya. Amo yan in Tuhan na to Rabbul Alamin. Wa kana amran maqdiya. Iwan inilaw niya, naubos na, laong ta, biyay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pajatuhun niya, at niya, mabaya iwan di, insiyo-siyo, at malaingkan bang kawayaan sin Allah Ta'ala, jumatunahad niya. Na asaba, bentulong niya, amo na kahuyop sin Jibril, alayhi salatu wassalam, bihal, sin rulong niya ring haamoy namuin bukton sin badyo sin Maryam pagubos din doon haon amuin saroon doon da siya naburos ha waktu adto na amoy ni longta na inihambok din ha mga tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maryam ka sumakawa inyaon katantan narania ini kiyato kayad niya ing katantan niya on siyandalan niya ing katan doon hayaon sampay long tanag daman siya simbata-bata minig siya limayo den nga long singkauman asupaya in siya makatangkis den nga mga ini long niya amin bisaraon siya simano siya kaya sumakawain niya to di maturabi sara siya sumakawa nagsabar siya hambuk yan den nga mga hangkan siya napi den nga mga babae pilihan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amunain ini Maryam anak sin Imran. Na inhi katunia babae amunain ini longta Khadijah bintu Khuwailid. In Khadijah bintu Khuwailid longta babae longta pilihan amuin doon Makkah longta amunain naasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha waktu sin pag hambuok nila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umul niya kapatan tahun na. Piag maksud siya sin mga sada to Quraysh longta bukon pila in miyad to kanya maksud umasawa di siya mabaya. Sa sumagawain siya na nakalabay na pagula nakaruan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hikatu. In panagnaan paghula niya amuin nakabak siya anak babae. Manjari hikarua na isab nakabana siya hikarua nakabak siya anak usog doon. In hikatu amo na yung kapagtiya uniban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in anak katan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daingkan ini Khadijah bintu Khuwailid amura in hambuk anak niya lang ta nakakuha din doon na munahin Ibrahim anak sin Maria Qibtiyah lang ta amo yan na in siya ini lang ta wala nakaabot sin amoy ini paghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab nawapat siya 2 tahun pa ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapaghijra pa Madina. Sa sumakawa dahing hawak to sing kapagtiaon nila iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan sin alta niya piaglugto niya hangan sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya inyaon Rasul sallallahu alaihi wasallam in piapagbaya niya wihan bang tungod paparkala paamuin pag-akama inyaon katan biu luisin Khadijah in alta niya katan ikhlas tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo ini indeng ha mga parsababan longta insya nakawidda deng ha katan kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bundal longta in Aisha radhiyallahu ta'ala anha amuin longta mapua sin Khadijah longta roon hayaon in Aisha
amo na in long ta makaiyan kita umulamok asawa niya. Haamoy jaman na mapuasin Khadija. Sa sumakawa magdatong dain abugo niya, hawak tusin in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang magtumtumkan Khadija. Hambuk waktu mga katawtay manghuran. Doon, awon nakatibaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam maas babae. Dito ha Madina. Malaas na. Bihat. Na pagdatong man to pagkita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ikaw na naaling kukos in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini hulmat hawawa'i pia lingkod niya marayaw pia pahulmat niya marayaw bihan sampai in Aisha runhan law niya hisyo in maas babae ini nalaw niya amuyan in mga kabagayan law niya Khadija doon haon na kabisara in Aisha haamin bukon kabtangan marayaw law niya ay ikaw na magtumtum naman kausin bihan in siya malugay na roon sinaon na lawireng kaniya yari halawman mo atin maksud niya siya pagka siya rin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam budyang bating kataan kamatauran doonhan bado na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bituanan bihad to isa-isa ra niya rin na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam budyang sa sumakaw unin lagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wailong niya makaliw, makakanti kan Khadija. Sabab may ita, hawak to akulong niya kulang kabus tungod paparkala hikarayaw si pag-akama siya in timatawang kako. Bihan. Sabab doon hayaning katantan lang tayad to nabiyo luisin Khadija radiyallahu ta'ala anha in alta niya katan hatungod sin pag-akama. Hangkan naroon hay ni mataod ding mga ulama inda jinis na in laong ta bisara nila tungod pa amuin hisyuin marayawhi Aisha ka atawal kahi ini Khadija doon hay ni aun naroon imyan ni Khadija aun na imyan doon hi Aisha sa sumakawa biya na sinaki aun kalabyahan ni Aisha nakarugaing din kan Khadija aun kalabyahan sin Khadija nakalabiroon na ini kakahinang sin Aisha bihan na bangkaywanan impabisarahon doon hayan in long tasarayaw-rayaw amunain jukup-jukupan impagkababai amunain upat long tain hikaupat nila amunain anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain Fatima mahitain Fatima doon hayan nahinang sabab insiya muna amunain nakapin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban panagnaan anak niya doon nagparat saya ayin anak niya katantan piyag anak lang ta haamuin wayroon pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang ini nabi atawa Rasul way pa waktu yan to katan amurain ini Fatima piyag anak kamanghuran amuin halawm na sin ini pag-agama halawm na lang tasin ini puas na sin paghijra piyag anakin Fatima na long taroon na yaon in anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna Al-Qasim anak niya usog Abdullah anak niya usog, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, in katan na sabot haunahan niya ito katantan, piyag anak sila doon ha Makkah. Piyag anak doon ha Makkah. Bihan. Ampain Fatima na doon na, doon na sabtoy ha Makkah bihan sa, in maksud niya roon haon, in Fatima, simulig siya, laong taroon, haamuin halaw man na tuod sin kusog sin amuin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sarta lang niya roon haon in lasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam natibuok katantan doon kan Fatima labi-labi na in amun pagtumtum sin Rasul ang mga anak niya usog yaon katan na pun kan ini Fatima
Mga anak niya babae katan nakapaghula na bihan amura kumanin nakapinhalawman niya amura kuman in Fatima sambil in tanda niya in bay sin Fatima iwan sin Ali doon ha Madina nagpipikit in bay iwan sin bay sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha hati niya aun doon haon hadya bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam timindog magsambahayang sindum pukawon niya in anak niya yadtuhan si Pak iban sinuangan niya pangtungod niya Ali radhiyallahu anhu papatindukon papagsambahayangon. Amo yan. Nasambil doon hayaon hambuok deng ha mga dalil si mga ulama long niya in Fatima lamud didto reng ha mga kababaihan amoy in long ta na ini amuin pilihan deng ha mga upat yadto but sambil ini Aisha siya in nagbayta in upat babae pilihan nasabot niya amo na in upat i Asya bintu Muzahim iban hi Maryam ibnatu Imran i Khadijah bintu Khuwailid iban hi Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanda niya lang niya hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amin song na mawapat tiyawag niya in Fatima o siya kasakasan niya doon na yaon dangulngul nagtangis in Fatima o siya tutiyawag na siya magbalik siya kasakasan doon hayaon naghakak nagkatawa in Fatima doon hayaon sambil tiya ini imyanin Aisha hawak to at tuon nakasakas kay musin Rasul sallallahu alaihi wasallam way pa ako nakasakop tao ubos doon ha amin nagtangis nagpuspusan nagtangis pag ubos ito sa roon doon nagkatawa, naghakak. Ikaw ra lang niya. Long niya, wallahi ri ako makawayta kay mo. Sin rahasya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kako. Na long niya, bihar, hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy in kiyap napasud na palawag sin, kubul, doon hayaon. Na iya susin na isa, long niya habi hayaon, pag in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad to nahalawag sin lupa, baita anta nakawang unin rahasya biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin agi niya hambuk deng mga kabtangan niya panagnaan lang niya hangkan ako nagkarukaan in agi kako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya di na makananam masakit puasin amin waktu yaon hati niya timagbak palom sim pangatayan ko palom sim bigi jantung ko yadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam mamaid na bihan amod tulong niya pasal sila sa ko kaniya di ko kasandalanin amuin uno ko bihan kaya ko ako tingog ko na inhikaruan niya long niya doon hayan in hangkan ako naguyom nagkatawa na bihan sabab biyayta na ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuin kasusahan di ako papagsusahon kaniya sabab muna long niya in ikaw na in sumuno kako. Ikaw na in sumuno kako dahil ha family. At niya po asing kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sumuno mawapat amo na in siya sa talong niya. Ala tara an takuna nisa afdalu nisa'i ahli jannah. Di ka mabaya lang na ikaw ilamin sa rayaw-rayaw atawa Sayyidatu nisa'i ahli jannah min mahinang kau puntukan si mga kababaihan ha ini halom sinsulka hasabi tulong ni kaya tawa ko amod tuin baita na amo yan mga katawtay manguran in upat na sabot na in babaikatan po no kita makaapas kanila biya da kita simbiyaitaan pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpatindog sinaka masin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan lang ta in hikadawhat tasin kajukop sin pagkababai sin babai pagkajukop sin pagkausog sin usog doon hayan mura-murahan papagbarakatun katutan niyo in pangadyan na to hawak to ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله